आज जेन्ना सुरवातेक हे सप्लिमेंटरी डिमांड्साचेर जेन्ना उलयतना म्हाका दिसता लास्ट जानेवारींतूय घातलेले आसा ऑल्दो इट इज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी मेनली बट स्पीकर सर म्हाका दिसता हे जानेवारीन जे प्लॅनिंग जालें वॉज दिस एडहॉक बेसीस दुसरें वाय वॉज दिस एग्जिक्युशन सो कॅज्युअल सरकाराचो एटिट्यूड whether this exercise of supplementary demands is incomplete or cosmetic हो प्रश्न म्हाका दिसता आमी जेन्ना सगळे मेंबर आहा हेजेर विचार करपाक सरकार हो बजेटिंग गव्हर्नन्सा लागू करता ओ इज इट ओनली जस्ट बजेटिंग बाय गेस वर्क स्पीकर सर हांव कित्याक म्हणटा कित्याक जानेवारी 2026 मुखेलमंत्रीन एक स्टेटमेंट केलो कि only 54% of the budget has been implemented more statement केलो आणि if only 54% of the budget was implemented in January आणि आम्ही supplementary demand pass केले जाल्यार what extraordinary has happened speaker sir or any financial emergency in just 45 days स्पीकर सर आज प्रोटेस्ट गोंयभर चल्लेले आसा जावं 39A चे एजिटेशन जावं कोल हँडलिंग इश्यूज जावं लँड कन्वर्जन जावं पब्लीक अनरेस्ट सेवरल फ्रंट्स पूण हूंय ना हूंय स्पीकर सर मुखेलमंत्रीन आमकां क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय की इज दीस फॉर एनी टायप ऑफ फंड लिटिगेशन एनी डॅमेज कंट्रोल ऑर फॉर पॉलिटिकल फायर फायटींग आतां स्पीकर सर जेन्ना आमी सप्लिमेंटरी डिमांड्साचेर उलयतना मुखेलमंत्रीन हेजेरूय मातशें दिसता लक्ष घालपाक जाय कित्याक देर आर सिरियस इश्यूज जे FRBM एज पर कॅग एज पर CAG स्पीकर सर जे सीलिंग आसता अबाउट GSDP 25% एज पर CAG फ्रॉम 2019 till 2024 स्पीकर सर CAG हैज शोड की जो debt ranged between 29.27% to 34.63% continuously for 5 years when it has to be within 25%. And speaker sir, is just not one type of deviation. This is a continuous statutory violation. Speaker sir, credible fiscal correction करपाक मुखेलमंत्रीचो रोड मॅप कितें मुखेलमंत्रीन आमकां सांगपाक जाय कित्याक वी आर जस्ट पासिंग सप्लिमेंटरीज हियर एंड जस्ट ब्रीचिंग द लॉ इयर आफ्टर इयर दिस इज ऑन रिकॉर्ड स्पीकर सर आना जेन्ना सरकार म्हणटा रेव्हेन्यू सरप्लस इवन लास्ट टाइम ही सेड ऑफ 1423 crores एंड ऑन द अदर साइड स्पीकर सर फिस्कल डेफिसीट आमचे 1418 कोटी रुपया आसता बॉरोईंग 4225 कोटी आहा if you are borrowing so much because where is the question of fiscal surplus आता हे surplus दाखोवपाक ह्या सरकाराची एक यंत्रणा आसा where because expenditure is cut that is why speaker sir revenue has improved and this is nothing but accounting optics this is only optics this is not fiscal strength speaker sir जेन्ना आमी नॉन टॅक्स रेव्हेन्यूचे उलयतना आनी नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू जो ग्रॉसली ओवर प्रोजेक्टेड म्हणजे आमची जेन्ना बजेट एस्टिमेट जाता आनी जेन्ना एक्चुअल रियलायझेशन जाता इट इज ओनली अबाउट 70%. दिस इज लास्ट 3-4 years वी एज MLAs when we come to this house these are our observations. आज ओवरऑल जे प्रोजेक्शन ओवर प्रोजेक्शन दाखोवन तुमकां हायर स्पेंडिंग अप्रुवल मेवता this is what CAG has found out and this directly आज एजे compromise जाता with budget credibility because sir are we again just inflating these numbers in the new supplementaries speaker sir एक तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी मुखेलमंत्रीक सांगपाक सोदता की CAG has pointed out 562 crores of supplementary proved unnecessary in the days that we were MLAs jenna supplementary dalta speaker sir supplementary grants were taken in 14 cases and inga je actual expenditure aha speaker sir ye did not even reach the original budget provision speaker sir
why then take supplementary at all? Is this just another spending cover for the government? Is this house because are just used to inflate authorizations? It's because एक excess expenditure जो म्हाका दिसता इतली वर्सां जाली पेंडिंग आसा हेजे रेग्युलरायझेशन करपाक सरकार करपाक सोदना. This is a violation of Article 205 of the Constitution. आज capital expenditure जरी तर सरकाराचे चयल्यार it is the utilization of it is only on an average 71%. Chief Minister made a statement that till March it would be 95%, but on an average it is only 71%. Speaker sir, 46 grants have been deviated in the margin of 50 to 100%. Speaker sir, 24 capital grants pad ashille, tenka cashless provision nashille, they had zero provision, but these grants incurred expenditure. Bata samstale ki ta uloyte. Speaker sir, this is nothing but poor planning. This is nothing, Speaker sir, ankole tumi jenna aaj ye supplementary demand galta. Speaker sir, accounting irregularities within the department. 3027 कोटीचे म्हणजे 3027 crores worth utilization certificates म्हणजे 12,813 utilization certificates across 31 departments. हे अजून सरकारान हेजेर म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन आमकां क्लॅरिटी दिवपाक जाय. When you are using these utilization certificates are not provided, there is no assurance that this money was used for the purpose that it was intended. How, Speaker sir, can more funds today? We don't know for where the original purpose was. Speaker sir, हेजेर जोरी तर आमी चयल्यार म्हाका दिसता there are serious lapses. आज हिंगा provision is made only on information and publicity, electricity. पण ज्या पद्धतीन पुलिस डिपार्टमेंट चलता, ज्या पद्धतीन आज मर्डर वाडटा, रेप वाडटा, डेकॉयटी वाडटा, ड्रग्स वाडटा, आमकां दिसता की एक स्ट्रेंथनिंग जावपाक जाय पुलिस डिपार्टमेंटान. जे पुलिस व्हेकल जे पडे आहाय आमकां त्यो गाडयो पुलिस स्टेशनार धाडले मग मुखेलमंत्री सांगता मागीर ते कांयच हिंगा जाता उलोवप मागीर ते जाल्यार मुखार कांयच ना. सर परत मागीर हांव उबो रावलो म्हणटलो. स्पीकर सर मनादी गेलोवपी व्यवस्थित हांव कॅक पर्यंत FRBM लिमिट पर्यंत सगळें ठीक आशिल्लें, पण आता त्याची गाडी घसरली. ना घसलो ना, गाडी ती पुलिसागे घसलोली आहा. प्रोविजन कॅक आनी तेजेर तूं सांगूच युटिलायझेशन सर्टिफिकेट इतलें एक्सेस एक्सपेंडिचर जाला रेग्युलरायज करतलो काय कितें. स्पीकर सर, आज रिक्रुटमेंट गॅप ह्या डिपार्टमेंट आसा. ऑल्दो यू हॅव नॉट मेन्शन बट इट इज अ रायट. आय कॅन से that this was the need of the hour. There is a law and order situation happening across the state. Speaker sir, cyber crime capacity हेजेर म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन लक्ष घालपाक जाय. आज public safety cannot run today on outdated infrastructure. गोंयची coastal security हेजेर म्हाका दिसता coast today is vulnerable. Today we need better patrol vessels. आज जे एक coastal surveillance जावपाची गरज आसा तेका मुखेलमंत्रीन प्रोविजन केलेले आहाय काय कितें. म्हाका दिसता symbolic security cannot be symbolic. We need serious look into it. And health infrastructure, health minister ingana. But Speaker sir, जे district hospital आना जे चलता, जे ICU जे upgrade करपाचे आमकां सांगलेले आसा, हेजेर लास्ट विधानसभेनूय सांगलेले आसा आनी assurance दिलेले. पण ते setup आज if you look at the tertiary hospital, primary health centers, urban health centers, the entire chain today, Speaker sir, has collapsed. The equipment maintenance is poor. Specialists जे दोतोर भितर आहाय ते सगळे shortage आहा. Emergency response आज requires capacity. We need to improve this, Speaker sir. Pollution आजे ज्या पद्धतीन आज हिंगा पणजेचो गांव हिंगा जितले pollution जाता, कसिनो जे discharge मांडोवी न्हंयेन जे पड सोडटा, ज्या पद्धतीन pollution, rivers have been polluted, Mandovi is polluted. ज्या पद्धतीन संकल्प बाबा आहा हिंगा कोळसो जो पद्धतीने आमच्या बरोबर बोर्ड मारलो तुमच्या बरोबर बोर्ड मारता कोळसो ते मातशे कंट्रोल करा थिंगा एमपीटीन इतलो कोळसो वाडटा
इतलो कोळसो थिंगा इतलो कोल वाडलेलो आसा इतले लोक थिंगा मोता पूण ह्या सरकाराक पडोंक ना एनवायरमेंट नो मुखेलमंत्री हिंगा आहा म्हाका कुंकोडचे तुवें अश्युरन्स दिलें ते अश्युरन्स तुगे केन्ना करतलो ते फिश मील हाडपाक केलां कितें तुमी हिंगे प्रोविजन तांकांय केलां फक्त हे तूं आतां नशा मुक्त भारत म्हूण भोंवता आनी थिंग कुंकोडे कितें सगळे वास खावपाचो सगळे कडेन नशा मुक्त आनी सगळे कोत मरे तूं वास मुक्त हे वास मुक्त केन्ना कोतलो थिंगा तुगे तूं भाऊजी बी आहा भाऊजीनूय रेजोल्युशना सपोर्ट केला नाक मू थिंगा फिश मील आनी तूं थिंगा हे हाडपा सोदता फिश मील बी असल्यो हे आम दिवपा न्हय हे फॉर्मेलिनाचे दिवपा न्हय पयले सांगता मुखेलमंत्री बाब आज इस्कलाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर सुरवातेक सकाळी आमी जेन्ना उलयले जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चराचे जे तुवें उतर दिलेलें 1.5 वर्स होण दिल्लें PWD खातें जे तुजे बराबर आहलें तूं मुरत हात साट्टिना जातो तुगेलें जे PWD जे पण दिलेलें उतर अबाउट दीस ऑडिट ऑफ द स्कूल्स today that is mandatory. How do we know so many talukas in north, especially north, Darbandara, Kepe, structural audit is not being conducted. Maka dista Mukhelmantrin ya iskolache je roof have been collapsed. Whether children are safe or no in this needs to be looked into. Because आज agriculture jenna सुरवातेक उलयताले सकाळच्या वेळार बाब प्रवीण आर्लेकरान जो प्रश्न घेतलोलो if you look फॉर्मेलिटी कंपेन्सेशनाक लोकांक जेन्ना कंपेन्सेशन दिवपाक जाय इतली फॉर्मेलिटी जाता थिंगा फार्मर ओ सीड जे फार्मर जे सीड आसा हांकां 2 रुपया 6 रुपया पासून दिलेले आहे पण हुंय म्हाका दिसता फेन्सिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑल दीज नीड्स टू बी लुक्ड इनटू स्पीकर सर आज जेन्ना ह्या सरकाराचे एक म्हाका दिसता मुखेलमंत्री सारके पेट फेज ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर दीस पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल हे पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल जे पण जाता स्पीकर सर म्हणजे पहिले सगळे करप इव्हेंट आनी सगळे करप मागीर एक्सपेंडिचराची सँक्शनां स्पीकर सर वी आर हियर वेन वी लुक दिस इज कंप्लिटली द रिव्हर्स ऑफ द रोल ऑफ दिस हाऊस एज लेजिस्लेटर्स एज लॉ मेकर्स इट इज आवर ड्युटी that transparency should be maintained. Speaker sir, we are here not rubber stamps on decisions that are already taken. Financial discipline means prior approval, not post facto approval. CAG in ejer kitleyosho query kadlele asa. Speaker sir, yet this pattern continues. This culture, speaker sir, must stop. End this culture of post facto approval. Event जे गोयान घडटा आम्ही प्रश्न तुमच्या आमच्या बाप चंद्रकांत शेट्टीनी घातलेले 600 कोटी ऑलमोस्ट वर्थ इव्हेंट्स 600 crores ते आम्ही डिमांड उरयतले मोर देन 600 crores ऑफ इव्हेंट कितले स्पीकर सर कितले इव्हेंट रे बाबा कितले इव्हेंट हे आणि हे इव्हेंट इतले करून म्हाका स्पीकर सर आज जेन्ना सरकारान डिसिजन घेतले तुवें फावरान आसलो स्पीकर सर अबाउट कुशावती आज कसले प्रोविजन केलेले आहे काय कितें केंद्र सरकारान तरी कांयच दिवंक ना स्पीकर सर गड्डो कांयच दिवंक ना जेन्ना आज हे न्यू बिल्डिंग्स न्यू ऑफिसीस न्यू स्टाफ न्यू व्हेइकल्स हे रिकरिंग जे ऑपरेशनल कॉस्ट आहा हेजे कन्सिडरेशन ह्या मुखेलमंत्रीन केले हा काय कितें हेचो प्रश्न म्हाका दिसता स्पीकर सर निर्माण जाता when you are announcing Kushavati as a district आम्ही सांगले रिपोर्ट बी सारखे चोया but haphazardly it was announced. What happens now to the finances? Are you all going to provide new infrastructure, new roads, new buildings, new offices, new staff? Speaker sir, are we just bringing these supplementary demands? Because मुखेलमंत्री म्हणटलो दोनूच supplementary demands आहे पण 4 वर्सां आम्ही चोयली आणि 4 वर्सां हे जेन्ना supplementary demands जाले CAG has also pointed out several irregularities. हे म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन आमकां दिवपाक जाय की why are we budgeting for governance or crisis management? When will you restore the fiscal discipline? Will it be restored or only we are going to take रीण after रीण? आम्ही सदांच मुखेलमंत्री म्हणटा तो दोतोर हे रीण पळया म्हणटा ते दुयेंस बंद कर तूं मागीर म्हणटा आपूण लिमिटा आहा म्हणून हे लिमिट म्हणजे दुयेंस म्हणटा ते आमकां सगळ्यांक मुखार जनरेशनाक पाड when will you also regularize the excess expenditure crores of rupees speaker sir म्हाका दिसता हे फक्त is not about one more supplementary demand it is about credibility it is about fiscal discipline and this is about
respect for this legislature. Thank you, Sridhar sir. तुम्ही पळयतात GNH.